Well, next question, Jill. Describe your first crush. Hi guys, I am CJ Estrada and this is Angel nga nagluto rin ha. So welcome back to my channel. Kuan, sorry akong bato Angel. Hanggang ngayon po kiligo. Then, okay guys, in today's video is sama na kung Bisaya na lang ko ha. Oh. Gawe. Graph, haba. In today's video, I will kailangan mga instructions. Kailangan ng bloopers na eh. Okay, in today's video guys, kaya ako ito bago na ang 50 questions nga kuan. So, mura siya 50 facts about me. Char. Pero too late na nung kay kuan naman ka nang pila na ako katuig ng vlog pero karoon pa kong answer. Pero wala naman kayo vlogs. Kuan na lang kong button. Okay? But before that, don't forget to hit like and subscribe. Hit that notification bell and peace and love. Ganun, let's go straight into the video! First question, what is your full name? Christopher John Estrada. Where did you grow up? I grew up in... Sa Iligan City, the city of majestic waterfalls. Pero after fourth year, or after third year high school, kanang balik kong Cebu City. Where do you currently live? Ari sa Cebu City, Barangay Hipodromo. How tall are you? 5 feet and 5 inches. Dogs or cats? Obviously, iro. Nakaka-iro. Dili tamo. Funniest moment throughout high school. The funniest moment throughout high school. First day of class, pag-abot na ko dito sa Cebu, 4th year high school. Dako sa part vlog, tanawa lang yun. What year were you born? 1994. So may hap na akong pila ko edad. Do you have any siblings? Na ko sibling sa sulod. Nga na ko other siblings sa gawas. Duhay ka. Okay, bao. Are you in or have gone to college? Yep, graduate ko last 2015. Took up BSIT. What is your favorite drink? First, kape nga instant coffee. Iba rin barato. Kopi ko brown. Then, milk tea. Okay na milk tea. Baka naman. Ikatulo, walang gitawag nga pulang ang kabayo. Oh. What perfume are you using? Actually, what perfume? Bono! What? Bono! Papil juga no? What perfume are you using? Kanang randomly na kung i-pick up sa 7-Eleven nga aficionado. What are your life goals, makabalay? Char. What sports do you play? I don't play any sports. How many books you read? Change your life. I don't read any books except encyclopedia sa unang pagkabata. Oh, wow. What is your favorite movie? Daghan man, actually, like Avengers, Bandwagon da yun, or murag ganahan kay ko og Interstellar because of the scientific facts niya. Ganahan kay ko kay mga star man. Ano ang genre na naisip ni? Ano sa laing question, Jill? Kauna ba na si Angel? Do you speak any languages and how well? Language, Bisaya, Tagalog, kuan. May wasindiro. Japanese. Oh my wasindiro. Ano na yun? Nani? Nakabag kong kuan, Jill, ganang kuan. Language, Jill. Kuan. Hola. Hola, mi amigo, mi amiga. No consentia. No consentia. No entiende. No habla español. Me llama CJ. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Japanese. How would you describe your fashion sense? Random, simple. Parang yun na. T-shirt, sleeveless, short, or pantalon, mora. What is your go-to hairstyle? Obviously, no hairstyle. Messy hair, don't care. What are your morning and evening routines? So, morning, first things first, nanaon ng cellphone, open social media, millennial. Evening kay, I just started washing my face with kanang facial wash without para hamis na niya ko na butan niya ko na
Do you have any bad habits? Kasi bad habits na ako dyan. Kuan. Bad habits na ako eh. Amot, takal lang butas akong gamit. Siguro. What is your favorite Netflix show? So, bago pa ako nag-start ng Netflix, pero I gotta say, La Casa de Papel. Char. More na yung series ka nakapa-watch na po from season 1 to season 4. Yan, tag almost 1 hour per episode. So, there's something into it. Show us your song's top on Spotify. Okay, Spotify. Mamanya ako Spotify. Obviously, gana siyang Lauren. Gistorya na ni Angel pero naka-mirror man akong kuan. Magmuna gini si Lauren Elena yung new nga album. Tanaw lang na ninyo. Kani. Kinda like my first car. Oh, paday. Kinda like my first car. That I got when I was 16. Mana kayo, makaparate na din ko. 23. What is your craziest thing you have done? Ano yung craziest thing akong ibuhat din? Wala ka ang away pananghid. Sorry guys, kay level 1 na dyan na ang pagkabadlong mo niya. Level 1 yung pagkabadlong mo na. Buwan na siya kanang, di na siya to the highest level ng badlong mo. Butan nung good ko din. No, sige, tanaw sa diri. Dapat Butan, ko basta, ay palaguta. Oh, good. La, next question, Jel. Describe your first crush. Taas siyang buhok niya, straight. Giparipan. What theme parks? What theme parks have you been to? Sa Philippines, naka-adopt ko sa Star City. Niya, pinaka-amazing na theme park. Ito sa Singapore nga. Masabat na rin kaya mo sa auntie. Dalag! Sabat na niya. Patiwasas ako, Mikey. Again, what theme parks have you been to? The best ang Universal Studios sa Singapore. What is your favorite genre of film and why? So it's got to be power, science fiction, kanang mga fantasy. Kaya na mas ganahan ko ka ng power dyan ka ng away-away ka ng minute of fight scene kay ganahan ko kay mo kuha ng adrenaline sa kong char basta nagali ka ng magtanong ko sa lida slouch man ko sa mga slouch yan basta nagali mo barog na ko moana na ko mutiad na kong lingkod mo meaning ang indot na sa movie guys. What is your favorite genre of music and why? Obviously country music because it tells story better. Asan man ko? What was your dream job as a kid? Kuan, mahimog astronaut. How many countries have you traveled to? Singapore, Korea, USA. Who is your celebrity crush? Pia words back. What are your pet peeves? Kana, peep ko to pet peeves. What are your pet peeves? Kana, di kay ba mutlabay silang basura sa mga bukid. Na. What do you do in your free time? Play online games and social media. What is your favorite color? Pula. Do you know your personality type? What is it? ENFP mo itong last nga ko na kapag take extrovert na E neutral feeling o perceptive mo. Have you been to any concerts or festivals? Well, nakadto ko mga concert pero mag the best good ang Ben and Ben guys. Basically ang Ben and Ben guys. Ako yung pinakapangandoy ko kay maka-appeal ko makadto ko sa concert ni Lorna. What are your favorite values in friends? Kanang happy-go-lucky o YOLO? What social media are you addicted to? Obviously, Facebook, YouTube, Instagram. You are going out with friends. Describe your night. I think magkanta-kanta or magkampi. O magtakay. Wala ka daw ako man. What are your happiest within your life? Si Flappy nga muhilom. Unsa si question ko sabot, what are you happiest in your life? Pinaka-happiest siguro na ako ng life. Bot, di mo ko happy. What is the biggest struggle you overcame? Nakagraduate ko college, chang. Ting ning ning ning. Sa mga katong kabaong muna. Who is your role model? Sa role model ako. Wala. Role model ako kay Naruto. Naruto kay maski usa siya kagidaon ba kay
na-achieve po niya yung goal. Have you ever failed anything and what did you learn? Siyempre, agitag failures, and what did you learn? Never give up, like yun, laban ng gitani. Your most memorable vacation memory? Ipanuhot ko sa tan katatubugin. Tanda-kandakin pa dos tawas, kada ko ng CR, yung ending, ipanuhot. How can you tell when I am having a bad day? Dito ko gusto ko yung pila ka minuto. Hilom. Ha? Hilom na kayo. Hilom na ko, kanang tagbo na akong kilang ala na eh. Yung isa ko pagsulbad siya, pakanoon lang ko. Would I rather live in a big city or a farm? Farm nga na yung wifi nga kusog. Am I neat or messy? Messy. Mura akong book, messy gina siya. What are 2 things that I'm really good at? Siguro mag-work. Mag-work o magbukaon. What are 3 things that I would want to have if I was stranded on an island? Una, pagkaon, ug tubig. Giusa gina. So, sagol ko na duha, di ba? Computer. Nga na yung wifi. Isago lagi pila ito makakuan. Og, ito may lain. Kutsilyo. Kutsilyo kay para makakuan ba survival kit. Bitaw matusab kuan. What do I do to distress? Mukaon o mulaan. Now we're down to our last question. Kay kuan o pakaon na siya. Minang sa mga kuan. Mga hero. Nasapa na kayo. Last na question. Hilom na, kay final na. Tell us one thing about you that we wouldn't know. Sa ni? Kabako, siya, sir. Sa man? 5 minutes na siya maligo. Nauna 5 minutes, manabon, mag-shampoo. Oo, sa mo dahil. Bato na eh. Dapat, 30 minutos. Ah, grabe. Kadug. 2 hours. Kadug kay ano. Dali ito kay maligo kay sayang kay ang tubig. Dali ka 2 hours. Maligo, mura na ka ng tulong kabubo ng tubig ba? Tapos sa katububo, shampoo niya, sabon. Ang lang sa likod din. Ikaw, hi. Sige na lang, ito na lang, uy. Wala siya. Nalood na lang. Uy, pero malugod, mabutarong good. Ayaw kay sponge nga ni. Sponge. Joke lang. Huwag mo ito effect yung sponge. Alright. Alright, so that's it for today and I hope you enjoyed this video. Share this video to your friends. Ganun man. Why? Kayo, magluto na si Angel og spaghetti. Dara, yeah, magpakaon na og mga dogs. Tikatun! Alright, don't forget to hit like and subscribe and see you in the next video. Shout out for today goes to... Naparinay ka na. Well, bye-bye. Like and subscribe and do you want to share peace and love, Jen? Saka man ang sure piece ang love din mo. Siya ko, kaya ko sa spaghetti. Sure peace and love. Yung 4 ba